Šta je pravoslavlje? Pravoslavlje dolazi od grčke reči ortodoksija, što znači pravilno slavlje. U istorijskom smislu pravilno mišljenje ili pravilno učenje. Pravoslavlje u smislu reči označava, za razliku od jeresi, ispovedanje prave apostolske vere, oličene u Svetom pismu i Svetom predanju, to jest učenju pravoslavne crkve, koja se shvata kao zajednica autokefalnih pomisnih crkava, koje su administrativno nezavisne jedna od druge. Pravoslavna crkva ispoveda nikejsko-car gradski simbol vere, bez filiokve, priznaje dogmatske definicije i uredbe 7 vaseljenskih sabora, sebe smatra jednom katoličnom crkvom, koji je osnivač i glava Isus Hristos. I od ruža mnogo lepši su